Njengoba titolo letiningi kwaba nemonakalo lowenteka eveni lakangwane kwaboneliseka ukuthi letinye tiyashiswa letinye kuthathwa ukuthi ngalokungekho emthethweni. Libandla lenkundla laphena ekwaluseni lomuhla lelifaka ikhathi Mhlonishwa Mabaniswa kaDlamini lihambela unikelela yena laphena umnikati wetitolo tayo i-OK futhi lekunguye linikhonwa kaMotha. Sebamnikelela lokunene bamnikelele ngemasaka la15 asimende ukuthi utawuchubeka akhe noma ke kubonakaliseke ukuthi uyachubeka nesakhiwo sakhe njengoba sekucala kulungiswa kule ndzawo. Singimango letinye tinto siyatehlukela ngoba siyabona vele kuyasetshenzwa bumcoka ke balesitolo kulomango titolo taka OK Foods bathi sikusho ngambaba lokuthi njalo ngaDisemba through liphupho lemhlekazi baye bathole Christmas bogogo babeMotha bashito ukuthi kungenteka labadalela umonakalo bantu ababo kepha bebangakabatholi andike nabo bayakumangala lokwentekile bayakunestela babeMotha kuseyami ngekufisa kwabo ngabe banako labangakukhipha ukuthi sitolo sibuyele ngoba letitolo timcoka kakhulu la kulomango walakithe kwaluseni kule miphakathi yomithathu. Asatibongela umnumzane Motha ushito ukuthi uyabonga kakhulu kuso ikakhulu libandla la khona inkundleni kwaluseni uyabonga nakuso sonke futhi sive ikakhulu lesimsekela kwasho ukuthi ngeke kube isikhathi lesingakanani kodwa ke kutabe titolo sedivulwe sekusetshenzwa besingakakugazi besingakacabangi ukuthi bekungavela lokunjengaloko kusikhomba kwekuthi sisemangweni lo sijabulelako lobe ukutfokotela lebe sikwenda la kulendzawo kusikhomba kutsintseka kwemango kuloku lokwendekile kulena ndzawo lesisebentela kuyo kuyasicinisa Mhlonipheki singinomndeni wakaMotha namuhla sithole amandla namasha lasinika lithemba lelikhulu nesibindi sokuthi asiqhubeke sikwende lokhu besikwenda la ekwaluseni. Mhlonipheki sithandza kwetfula ukuthi vele sicalile njengalokhu ubona la ngemuva siyalungisa la kwekuthi lesive sala kwaluseni siqhubeke sisitakale kalendlela lebevele sesitakala ngaso. Sitikalele ke Mhlonipheki ukuthi tinyanga letimbili sekusebenta lokhu lesethembisa kona kulesive nani baholi balomango ukuthi utawuthi second week of September cabanga ukuthi bese sikwenzile. Ndzabente channel eMaswati ngiJustice wakaDlamini nakerwa kaKhalosi sikumathapha.